FFDTL no TNC continua serviço remoto, atual treinamento conjunto exército, onde essa capacidade membro militar Sira. Comandante Componente Terrestre FFDTL Domingos da Costa Soares Dobo informa cooperação entre FFDTL e TNI ne halaona durante tinang sanulo nune atualmente liutan relação militar Timor-Leste na Indonésia, maksira se halau treinamento conjunto exército pode hasai capacidade membro ida-idak ia futuro. Aussi parte ne ambulu yang cooperação entre FFDTL ho TNI Angkatan Darat nebe mak tinang-tinang sempre halau nemak ohine halau be tinang sanul tinang sia liba adalah sia ne halau ya Indonesia agora mai kali tinang nene ita maka asumi vale para simu valsira diskuti maka konaba apoio ba treino nebe ka educação nebe maksira posi parte TNI Angkatan Darat bele suporta mai FFDTL. Ni progresso no ini maka sa itania sa bolo ka kapasitação ba itania forças nebe tanto os soldado até oficiais nebe maka heta oportunidade nebe matuir discussão no hi fo sa lili ba ia inteligência fo ba ia educação fo ba física operação no mos ba ia mos ia simi nebe maka si parte Indonesia pronto apoio ita para membro ne depende ba komite ni mak mai o di ida or beliu ida belerua asal o nomor ne beki ba durante ne dificuldade maka ita lah ya ba amit tinang hirana dificuldade lah ya tanto ya tinang anda kutuk mos ita lah ya agora mos ita lah dificuldade so dificuldade ne mak oda rumah itu berkuliah kare dina de coordenação rumah mak atrasa itu birokrasi ne mak rumah atrasa misalnya ya. Buat barak misalnya soke barak sa ne biha pontu pala tolu hati dia liliu maka ita troka sa ohi si tanya general ohin kuliah general bali yang kuliah ona primero makbaya ita troka malo informação by parte da inteligência ninia depois escola de capacitação makbaya parte de cavalaria depois baya ka classe de capitão mosba kase baya simi ko liliu engenharia sir. Ia fating hanesan adjunto assistente chefe Estado Maior TNI hateten, cooperação entre FFDTL no TNI lau Cleor Tiauna, tambane sira continua serviço mútuo, hodi hametin liutan amizade ne, ia futuro, lihusi halau treinamento conjunto exército. Hari ini kami, saya Brigadir Jenderal TNI Valen Wicaksono beserta delegasi dari TNI Angkatan Darat, dari Tentara Nasional Indonesia, kami hadir di tempat ini untuk bersama dengan rekan-rekan dari Valintil FDTL. Kita bersama baru saja telah menyelesaikan kegiatan Inamor Army Working Group yang ke-10 di tahun 2026 ini. Kegiatan ini rutin kita laksanakan setiap tahunnya. Kita isi dengan diskusi di antara TNI Angkatan Darat dari Indonesia dengan rekan-rekan dari Valintil FDTL untuk kita bersama merencanakan kegiatan apa kerjasama militer yang akan dilaksanakan di tahun depan. Demikian. Memastikan yang tahun ini akan dilaksanakan, kemudian kita rencanakan apa yang akan kita laksanakan di tahun 2027. Untuk ke depan kita rencanakan, jadi kita bagi memang di 3 bidang. Yang pertama kita aktif melakukan pertukaran informasi di bidang intelijen dengan mengirim senior intelligence officer visit program baik dari Indonesia ke Timor Leste maupun dari Timor Leste ke Indonesia. Kemudian bidang yang kedua kita selenggarakan di bidang pendidikan. Pendidikan ini bagaimana kita membangun SDM ya, SDM bersama antara TNI Angkatan Darat dengan Angkatan Darat Timor Leste. Programa Indonesian Timor Leste Army Working Group ka Inamor AWG hahu iha lorong ronda sintolu fulan Febrero tinang ring rosam resinen. Equipa cobertura ZMN.